Nimbador syumanen papagayam, itarogun daway kaya tintay mandingged. Tituloy iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ang itampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Asidegtan, iti nang ipupuka kini Miguel Altea. Pangasim, General. Aramidag ti amin akayat mo. Basta di mo patayan ni Miguel. Awanen ti maramidam, Altea. Nakalukat ti Ridaw nga yan ni Miguel. Sino ti nangilukat? Punyeta! Awanen ni Miguel iti silad. Awan matan ti mangbambantay kan kuana dito Ridaw. Miguel! General, di mon gandatin nga asutan ti paltog mo. Waya-wayam ni Altea. Tanusan, paltugan ka. Miguel! Umasidag ka kanya, Altea. Kartingam. Oy, Miguel! General! Ops! Awan ti makibiyang kada kayo. Bye-bye nyo lang ni Miguel. General! Kasama mo ito, General! Hala! Ited mo kanyak titulbag ti kotsyan, General. Kartingam. Oo, awan. Sige. Ado'y titulbag ti kotse. Anya pa lang aramidan nyo, ha? Kamatin nyo, tinagluganan da kotse! Hintay ko ba ito? Awan, sir! Doy! Talaga na utek dayjay a Miguel. Awan tinaramidag, itay impaturong na ti paltog kanya ka. Pinatay na ti mangbambantay kan kuana. Agam, kasano anapasamak ti kasjay? Kat agkakapsot itay pinanawak, gapoy ti panang parigat ko kan kuana. Saan amabalin ti kastoy? Usare, ti kina general ko. Pagtignayak dagiti soldado, amang patay kini Miguel. Miguel, madlaw nga kakapsat ka. Isartang mo ti kotse. Sana mabalin Altea. Surusurutin datan dagiti buyot ni General Marasigan. Nakakaasi ti langham. Limlim tigdag iti matam. Gapo iti panangkabil kun kaday nga ayop. O Miguel, anya ti mapas kasama kan ka. Altea, ikagumaan ta ti umadayo. Aramidag ti amin. Kumput ka na baga. Sana rumpang amakamatan data dagiti awan ng bahin. Iparpartak ko pa iti kotse. Altea, nayaw-awan tan dagiti kaboso. Natalgagtan. Agkakapsat kan, Miguel. Di nakikaskaso. Tinapateg. Nailibas ka iti ikot ni General Marasigan. Nabayag ka sinapsapol ka. Miguel. Jak lakit di mapakawan ti bagik. Nagdadakas sa mapasamakan ka. Inibturak ti sakit agapuan ti pananggabkabil kanyak ni General Marasigan. Tapno at dalat tapigsak ang mangilibas kan ka. Miguel. Napatig ka kanyak, Altea. Isungar aramidak na ito Miguel, lagi di mangkamkam kadita akapusor. Isudan ti agturong dito Kartingam ti bumabay ti kotse, Altea. Pumanaw tan dito Asibayan ka, Miguel. Di mon ka baulan ti bagno. Nakapsat ka launan yan. Kabalak pa iti bagik, Altea. Hindi ka madanagan kanyak. Ikarigatag ti bagna. Sawarong tayo tiga pakilang ka ba ito? At kagasaan ka pa na katayo! Agpatinggatan langan dito Altea. Owan ka, Miguel. Agtalinag ka lang dito Sakti makamu kadakwada. Miguel, di ka lumaban ka dakwada. Hindi ka nagsawapay. Andaw mas asilig akabusor dito yayanda.
Nangag ko dagiti na erodak aruting. Wano dagiti nagamo abulbulong. At daytan, umasidagan. Babaan to'y burarawi ti abay ko. Isutera matek apang bagkalkan kuhan. Itan. Awanin dagiti mangkamkamat kadatalte. Urayan na ditoy. Tamang kita iti mabalintang ipaunag. Amok ang mabisin kan. Di na ko mapampanawan, Miguel. Natalgad ka iti naglimangan ta. Agtalag ka kanyak. Agsapulak iti prutas ang mabalinta kanan. Helicopter. Di awalan pa ang general. Inaramat ng tibilib na. Tapno ipasapol na ta. Surveillance chopper ti Armada Puwersa ti Pilipinas dayjay. Dapat isapsapulan da, Altea. Diyos ko. Kawatan nga dalang dagiti kabusor iti aglawlaw ti kabakiran. Anya ti aramida taita. Ikagumaan talat ti umadayo ka dagiti kabusor. Saan nga patinggan ni General Marasigan amang patay kanyak. Miguel. Pakawanan na, Altea. No saan nagapo kanyak. Sana mapasamak kan kati kastoy. Anya ti kayat mo asawan, Miguel. Dakkel tigura kanyak ni General Marasigan. Isu kayat nakapatayan. Nairamraman ka ni tisusik ni. Anya. Apa man na makakita kiti napinta sa gundaway. Aglibas ka. Agbatiak diti kabakiran. Duwat ang aglibas, Miguel. Saan ang mabalinti bagbaga? Denggan na kumalteya. Diyak kaya may sakmak ka. Kasta akmat ka, Miguel. Diyak kaya na may sakmak ka. Alteya. Uray anya ti mga pasamak. Diyak kaya ti umadayakan ka. Sapulen nyo ida. Ket patayin nyo idan. Oh, General! Oh, General! Nagadu tayo amang sapul kadakwada. Isuapat siya kasana makalibas dagijay. Da kayo, iti akin kanigid apaset ti papanan nyo. Da kayo met, iti akin kanawan apaset. Oh, General! Sana bale, adu dagiti soldado at tumulong kada tayo amang sapul kada Miguel kan Altea. Dobliak ti bayad ko kada kayo. Basta mapatay yu idadwa. Arigado, General! Arigado! Ala, agtignay kayon. Ket sapulen yu ida. Oh, General! Ando ka lang po, kapantog iti anday ang pasat! Mga piso! Ala, ijay ti papanan tayo. Kartingan nyo. Oh, Diyos ko. Hindi mo kumabaybayan ni Miguel. Amok nga isukit ka rin linupak dagiti kabusor. Imbaga ni Miguel itay nga agsapol iti kanan mi aprotas di tibaki. Ngam kalap-lapan nga at nagpapatok iti bakto. Pagtungpalak iti imbaga kanya ni Miguel. Agtali na udaklaktam dito yung abay tidakal abay. Awan dyan kapakababa. Ikarigatak ti lumaban. Agingay ti kabalag. Saan lang nga dagiti pasurot ni General Marasigan ti karangrangat ko. No tiket uray dagiti soldada. Adayo kinagpaltog kanyak. Inutek ti bala ti paltog na inagaw ko kini General Marasigan. Dahil ti paltog ti napatay ko akabusor. Alaag. Tapno sa anak ang may busan iti bala. Sapay nagado dagiti kabusor ko. Awan pa'y lang, tagpaputok ka na kayo. Paliiwan tayo pa'y, ipaglimlimangan dayjay a Miguel. General! Ay magandang kayo. Adun, tinatay kadagiti kakadwa tayo. Sana sinsinan nakabusor ni Miguel. Nang runa,
Ket adda tayo iti puseg ti kabakiran. General, siklat! General! No di tayo agalerto. Sigurado may bus tayo amin. Kabisadok ti kabalan ni Miguel nga ramiden. Uray agmay-may sa dayjay. Kabalan na tayo, aripugen. Alerto kayo, kakaswa! Alerto ka! Kunyeta. Lumaban pa'y laing dayjay a Miguel. Idinto tag kakapsot itayan. Talaga na'y dumduma, ti kabalan dayjay a tao. Amuna, ti aramitan na. Anyamatan, talaga asa anak ang makaid na. Apay akas to'y tirik na, Conrad. Agpada tayo ti marikrik na turo. Nagpiksa ti tibayo ti barokon ko. Nagsasaro nung dagiti military truck alimabas itay. Kasla da pa pananda arangat. Sa dino nga tating papanandag iti soldado. Diyak masungbatan day ta, turo. Oh, dayjay manan. Nalabit ang naggapo ijay headquarters dagiti soldado di limabas atrak. Oh my God, turo. Sa dino ti papananda. Surutan ta ti truck ang nagluganan dagiti soldado. Tapno mamuhan ta ti mapaspasamak. Oh my God. Conrad, di mo unay asik ganti military truck. Dumistansya ka lang. Wan turo. Amok tararamidag. At ayon day to'y alugar. Katagturong day to'y akalsada iti kapambantayan. Ah, Conrad, isardang man ti motorsiklong. Wan turo. Nagado ang military truck tinakaparada iti igid ti kalsada. Dayjay, dimsagan dagiti soldado manipod iti truck. Simpokdan iti kakaykaywan. Turo. Sa balitag parparik na kanyak. Apay, Conrad. Diyak amon gusto tinadamat ko. Saan nga taan ni Sir Miguel tigagara dagiti soldado? Anya? Kasano ang mapasamak dayta? Kat balod ni Don Braulio Miguel. Adda ngamin sayang gusan. Uno impormasyon. Anak kalibas ni Sir Miguel iti ikot ni Don Braulio. Anya? Nagdinamag ti panangraot ti grupo ni General Marasigan iti budigan ni Don Braulio. Anak kaipak niya ni Sir Miguel. Diyak maawatan dagiti bagbagam, Conrad. Turo, may sak na impormante. Kat namuaklaan dahi iti may saka dagiti mapagtalkan matlaang a source. Nukas pangarigan ta ni Miguel tigagara dagita soldado. Nasken nga rod at tulungak tigayam ko. Anya? Diyak kayat ang maisagmak tigayam ko. Iso kayat ko at tulungan, Conrad. Turo, saan na sigurado ti amin? No ni Sir Miguel ti target dagiti soldado. Saan pa'y asigurado? Altay. Adda imot ka bunga ti papaya na loon. Mangan kan. Miguel, anya chinangag ko akanan po ang tipastog itay. Di mo ni kaskaso tinangag mo. Mangan kakit din. At ito'y pa'y tidak dumamakan. Anya dita? Babasit ka nag-upal amaris tuyang. Pagapapitibisin dagitoy. Dagitoy ti mauawagan iti katkatiwit. When wild berries. Katiyo. When altaya. Natalgad akanin dagitoy. Ala. Kanang pa'y day tabunga ti papaya. Nasken ang makaurnong tayo ti pigsa. Tapno malibasan tandag iti kabuso. Babahan iti teleskopyo. Makita ti panaglibas da Miguel ken Althea. At dadan iti asideg ti disuor. Surutek ida. Ket tatagak iti balat ibagi ni Miguel. Kardingak ti magna. Tapno saan dan amakadayo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Boss, napatagtibagakan ka.
Anya na itapi. Sigun iti informante tayo. Ada mapaspasamak karang iti kabakiran ti San Filipisor. Kan? Anya ko may itapi. Sigun iti informante. Dalte akan Miguel ti kamkamatan dagiti soldado ni General Marsigan. Anya? Anya ti ramidin tayo, boss. Talaga demonyo matay tayo, General. Ala, pagtingna yung dagiti tao tayo. Diyak kayo ang maisagmak ni Altea. Diyak lakit di mapakawanday jay General. Numatay ni Altea. Parpartak mo pati panagbanayom, Jaime. Nasken ang makadanong taadagos iti baro, haydaw. Kaski ka matpili. Nagpatak lang ako din ti panagpataray ko. Kahit mo kailangan matapasimatag. Apaman na makadanong tayo, haydaw. Alam tayo kapigsanan nga iga mo. Apay ngay. At na ka di mapasama karangat. Ada, apay, di mo nangag dyan bagay tayo ni Don Braulio. Amang ano si katinang ibaga. Tugaran ka talaga. Umungag dagiti adwa kakadwa tayo. Tamapan tayo dyan kabakiran ti San Felipe. Madama tirangit ija ita. Diyak kaya ti sumura. Apay, mat? Anya ngay ti aramida kay jay. Pinakitin makirang-rangay. Diyak madamo no anya ti makagapo. No apay makirangat ah. Anya? So ada kayo lang ngay. Kadagiti kakadwa tayo ti bapan makirangat. Kaya magpag-aambil eh. Nagbuyak lang ni ti telebisyon ni jay hideout. Di mo mo ti sasawan, Jaime. Isa mapan tayo ija, tasalakniban tayo ni Altea. Anya? Inlibas ni Miguel ni Altea. Manipod iti ikot ni General Marasigan. Anay ko ba? Ay, nagsakit din nalamit mo. Ay, natipingan sa tilabayag ko. Talaga at di mo amo ti sasawan. Idinto ta seryoso dagiti bagbagakan ka. Seryoso ako mo da. Papiningan kabil ka. Dinakman angawin, Jaime. Tanapudot ti ulo. Papay nga men, hindi ka mamati seryoso ako, Mike. Ibagbagak lang, Mike. Noon niya ti marikrik na. Jak amukan ka. Jak maawatan ti kinataom laglag. Pasig namin nga inaangaw ti among nga ramnidan. Diyos ka. Ibaga nakitin nga agang angawak kit saan, Mike. Ay, narigat ka di apat dyan. Tikas ka niya ka tao. Anyat itantanamitin mo ka, Jaime. Ay, awan mo da. Ang duduma, ba't pang timadmatlaw mo kanya at nila? Nadlaw ko nga kutkot iti bibig mo. Akaslad ay bagbagam. Padaksan nak sa iti isip mo, Ay, saan, Bile? Apay ko mamata, padaksan ka nga eh. Kahit nagsaya ka tao kanya. Iso relax ka lang, Bile. Ikaw na yung punpuntot, ha? Oh, kasi nagtamad gaya man iti baro ang hideout. May bagakon ka na kang tirong bangaramidan tayo di kabakiran. Nila ang Altea ti alaan tayo si Bibiyag. Patayan nyo ni Miguel Acadona. Nawatan nyo. Tawatan na Bili! Bili! Tagiti nabibilag armas, nila niyo kakadwa. Nakasagana ka din dagiti nabibilag nga armas yo. Kasaganan Bili! One! Patkrap. Nusak tagasaw. Awan ti sumumpat ka dagiti kakadwa. Inton ko palto ka kidan. Saan tayo nagsayang iti oras? Mapantayon iti lugar nga ayan da Altea. Hoy, Jaime. Apay, nakaul ulimag ka, ha? Seryoso bilay. Pangasay ta di nakasarsarita. Ano? Itam ti nagsabat akiday ko. Kaya't nasawan. Diyak kaya't ti mangaw. Andan sa bulan-bulan ng Jaime Velasco. Jak maawatan ti ugalim. Diyak latan susubatan da ito tao. Agpaiso ka di at tipos ka, Jaime. Sana ka tipos, bile. Awan ti sakit ko akasta. Pangasem. Di nakpay lakasarsarita. Mawatak tirik na. So, di ka madanagan, Jaime. Ipa-check up kanto iti doktor. Kanya matay, bile. Kanayon na pasakit ang tiriknak. Relax, di ka kadyagpong to. At ada malukot ti rupam. Nagalas akitaan. Kanya. Oh, isardeng mo ti kotse. Agpatingga tayo lang dito. Nagsardeng mo tan dagiti kakadwa tayo ti likuran.
Nagaduti nakaparada ang military truck iti San unay nga tayo. Ala, dumsad tayo! Tara sa inyo! Surutan tayo lang ti desdes ang nagnandag iti soldado. Parang masurutan tayo tinapananda. Tile! Sigurado wata iti adestes tinagdandag iti soldado. Abang sapsapol ka daw kaya kan Miguel. Masigurado ka tayo, me! Ay, kayo pa yan naman bagna. Ay, nabanugak pa ikitin. Sa payawan matiyawit ko adalom. Di ka man kundi reklamo di tayo, me. Nagaduti mo ti mabalin mo nga inuman dita. Ah, sino kumati pangalaki tino makadalom. Ano, pagkatangak. At tayo iti pusit ti kabakiran. Jack, amukan ka. Mas kalaubing ang alay nga reklamo. Jack man amok. Tapay nagbalin ka abuyot ni Don Braulio. Ay, sila eh. Talaga mawawakan. Nabanugak pa yan. At pa'y nanatay mo pa'y. Awan ti sumarsardeng. Ituloy tayo matatimag na kagaba. Hindi na dyan bilang. Abdaran ni Pakipaltog iti ang daya pasat ti kabakir. Dara sa inyo timag na. Nasken ang maabutan tayo si bibiyag ni Antea. Dara sa inyo! Aglibas ka na. Basta akong timakaamo dito eh. Saan, Miguel? Di ka kaya tapanawan. Pangasin. Aglibas ka na. Nagadudag iti kabusor. Patayon datado. Apaman ang maabutan data. No, Miguel. Di na manunutan, Altea. Diyak kaya't may raman ka iti daytoy arangat. Ala, aglibas kan. Basta surutam lang dagiti desdes nga padaya. Sigurado, madanon mo ti kalsada. Miguel. Altea, nagirot ti panangarakop mo kanyak. Miguel. Ukasi mo ti panangarakop mo kanyak. Sawaran niyo ti aglaw-law. Anda pa'y anak ka tayo. Ala, panawan na ko, Altea. Umas asidigan dagiti kabusor. Tugan ti bakrang ko. Altea, aglibas kan. Surutan ti bagbagakan ka. Agpada tamay sagmak no dinak tong palan. Saan, Miguel? Di ka kaya tapanawan. Nagasagana ka, matayin ka po ka. Altea, Ala, kumpat ka kanya ka ituloy tatimag na. Altea, ang talinay talaan di ka naglimangan ta. Napalaulawan datan dagiti kabusor. Saan ngay madayo dyan ang paltukan niya ka? Amo na na paltukan niya ka. Santa basta baka akariti paglimbangan na. Ay, Diyos ko. Ipagarot na nga dapay bala ti palto ko. Iso saan da basta makasidag ka data. Iso ngay bagbagakan kang haglibas kan. Tanda pa'y guldaway mo. Miguel, adat pinagsaya-saya darating ka. Ang damang palpaltog ka dagiti soldado. Miguel, sabi nga, kumpat ka kanya. Kabayatan naman kumikong dagiti soldado amang palpaltog ka datang. Punyata! Dagiti buyot ni Don Braulio dagiti pang talpaltog ka da kami. Kasaluan nakasurot da dito eh. Dayjay tinang paltog kanya. Daytoy met. Dayjay ni Billy. Iso tinagtaray iti kasamahan. Punteriya at kawanan pa rin. Pagliblibas ang da Miguel Canaltaya. Kakadwa! Dagayon ti makaammo ka dagiti rimaw ta kabusor. Kasurutek da Miguel ken Altaya nagliblibas. Miguel, apa yan nagsaktan ka? Altaya, sursurutin data da General Marasigan. Aglamang kay tinasama ka lugar. Awanan ti bala ti baltog ko. Liputak lagan ti awanan bahin. Tagawakin ko ti baltog na. Di maaramidan ti kasta, Miguel. May sagmak kalaang. Kadakapsot kalauna yan. Ikarigatak. Aging gangad da angas ko. Ikarigatak ti lumaban. Miguel. Asidagan ka data ni General Marasigan. Aglamang ka ni ti kasamagan. Taurayak ang makabatong kanya. Agpatinggak langan dito ay.
Kalaat ang nagulimot ti lugar. Ang nagsardengan da Miguel kan Altea. Talaga nasiglat dayjay a Miguel. Pangalalaan na nga day ti pigsana. Tapay maramid na pailaing tilumaban. Kaya nagkakapsot lang arunan. Daytoy pay na! Oops! Nalisyam ti dano ka. Daytoy met! Sanak pa'y alakay, Miguel. Nasiglatak pa'y lang nakaskan ka. General, daytoy matikog tarap. Nakalisi ka, ha? Daytoy pa'y... Daytoy mat... Isugat ka. Magkakapsot ako na. Di mon ganda ton pa'y lumaban, Miguel. Adon tinagsayasay kan kaadara. Parigaten kaitan. Di mo kabilang ni Miguel! Altea, aglibas kan. Aglibas kan. Kasta, agparintumang ka iti kapsot mo, Miguel. Urayam laengen ti ipapatay mo. Itutek, tinarigrig apaltog ko. Matay kaitan, Miguel. Kanibusan namon. Borobutor! Kemegenyo ni Altea! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Diyos ko, kamkamatin dagdag iti lang lagi. Sana rumba ka matang magdaka. Kung palang tipilin kanyak ni Miguel. Diyos ka na makalibas agad. Partagag taray. General, adya taramitan tayo ti bangkay ni Miguel. Ibel lang yo ti bangkay na iti karayan. Awanen ti sir-sir biday ta atao. Naggibusen ti biyag na. Awanen ti siid kadagiti ganwat ko. Pweh! Ha! Sakmet lagayam ti manggibus iti biyag. Dayta aman nakibiyag. Diyos ko, nalibasak na tandag iti mga kamkamat kaniyang ka. Dapat lang diti kabakiran. Di Miguel, pinaltugan itay ni General Marasigan. Diyak baklang da ito yan. Diyak kaya nabaliksan tinapasamag kinkwana. Miguel. Kada nagkarasakas, iti kasamagan. Matay ka ng tayo! Kan, Altea! Billy! Ala, sumunod ka na. Libasan tayo dagiti soldado. Kan dagiti pasurot ni General Marasigan. Umaykan! Ay, nagadudag iti bodyguard ni Don Braulio itay dito'y mansyon. Anya nga tahati mapaspasama. Day. Imasidag kadakwada ni Don Braulio. Kun, itay pa'y anakalukat igay. Kasla adda urayan da. Ha? Sinabat da adagos ti simangpet ako tiyay. Ha? Ay, Diyos ko! Ni Ma'am Altea ti dimsaag! Ay, tinasayaat! Sabtak ni Ma'am Altea!
Sir, manipod si mangpot ni Ma'am Althea. Nakaululimal. Pulos adi na sungbatan dagiti damdamag. Manlalabak bagat! Ay, Diyos ko! Manakipyang ka bagat. Amom lang arudan ang kasangsang putwag ni Althea. Ingkagat kasangsaritan. Sir, Baybayan tayo pailang ni Althea. Kasapulan na tinananay ngay na na. Nawatam, Rosalia. uwan. Uwan, sir. Nawata. Pili. Anya tinapasamak itinalman. Aging gagawin ita saan pailang ang makasarita ni Althea. Boss, amok napabot ngan itikas taonan ni Althea. Isawasa na makasarita. Ngayong paglakit din, tasibibiyag ang naalayo ni Althea. Kat? Kumusta mat ni Miguel? Boss, panagkunakit na tayo ni Miguel. Pagkunam, Nakitak a pinaltugan ni General Marasigan. Kaputadak lang itisan unay nga dayo. rumbang lang ang mapasamakan ni Miguel tikas jay. Tano saan nagapukin kuwan? Saan kumamat ang naeram-raman ni Althea? Boss, Kuna ti informante, ang nilang Miguel tikasapuran ni General Marasigan. boss, ipagsidawa. Apay kas taon na tipungtot ni General Marasigan kan ni Miguel. Awan ti mo kiti sa sarud-sudang, pili. Parikutan ni General Marasigan dayta. Sa bagay, boss. Kasla, naibalas ko mo't tinaramid day dyan Miguel kadagiti kakadwak akinabil na. Sayang. Sayang ti kinasiglat na. Tamay saitan na bangkay. Boss, Ala? Ang sublikan ni Jay Ayan ti kakadwa pili. Kat balig tinaramid yung apanangalakan ni Althea. Urayag kung dito yung Nana Rosalia. Adda ka na napatag na ibaga na kanyakan. Isumat gaya man ti sumungan. Urayag kung dito. Nukus na. Addan ijay mansyon ni Ma'am Althea. Nana Rosalia. Uwain turaw. Agpupukuklatan iti Selena. Saan pa'y ama kasarita? Nasayat nga rod ta nagsublin ni Ma'am Althea. Ngam ni Miguel, Nana. Aging gayta, saan pa'y anasarakan? Wan nga raw, turaw. May sapay dayta pampanunuta. Amom kaday. Ama kumikumlaunay dagiti bodyguard ni Don Braulio iti kalabas. Nana, impagarup mikin ni Conrad. Ani Miguel ti sapsapulen dagiti soldado iti kabakiran ti San Felipe Sur. Saan kami matlang ang nagbayag iti dayja lugar? Tamangan numayraman kami ti Rinnopak. Nalabit ani Miguel ti pampanunutan ni Ma'am Althea. Iswa nakaul-ulima. Nalabit akasta Nana. Nakakaasi nga ni Ma'am Althea idi kasangsangpet na. Agsangsangit latan. Hindol kohan. Nagadayumanan tinakaiturungan ti imatang na. Maasya naklaunay kan kuha na. Turong. Ituludak ni Ma'am Althea iti kanan na iti silahit. Amo ka mabisinan na jay. Anda ako nito'y batok tiritaw na. Ma'am Althea! Mabalinti sumra. Tayag ko kan kato'y inlutok akanam. Lukasan latan ti rito. Nana Rosalia.
Nasaya at sinungkatan na kaon. Ilukat kong daw. Eri ka mamatang kiritaw. Wan, ma'am. Ma'am, aduhin ti ka lang. Ay na, kasta unay ti dandanak ko. Kasaan ka pa ang rabi eh. Amok, mabispisin kan. Hindi sumlatan iti lamis eh. Ha? Agsangit ka mo taon, ma'am. Nana Rosalie. Diyak malipatan tinapasama ka ni Miguel. Ha? Kaya't mo asawaan, ma'am. Amom no sa dino ti ayan ni Miguel. Wala na. Ni Miguel ti kadwa ka naglibas. Kat iti kapakiran ti nagtarayan mi. Anya, Natano ka nasingpat ni Miguel. Inaramid na ti amin. Tapno mailibas na lang iti ikot ni General Marasigan. ay Diyos ko. Ni General Marasigan, tinangdukot kan ka. Ayop tayo ay General. Ayop! Mabalay, akalma ka lang. Akalma ka. Adipan ni Satanas tayo ang kriminal. Adipan ni Satanas! Ma'am, gusto na. Damag ko ani Don Braulio. Tinangdukot ka nang ilamangkin ni Miguel. Kasano na pasama ka nagkadwa kayaw. Kasano, ma'am. Oh, nakita mo ang di kinasiglat ko, Billy. Kita man. Pulos, gawan ti sugat ko. Hindi napasama ka ralay. Diyan pa lang tinaramid mo. Yan may isa. Kanayon ka mat ngaglamang. Awan mat ti mapalpaltugam. Kanya, kapay. Di mo nakita, dagiti napatay ko. Buyot ti general. Dagiti lang kapoy abuyot ti general. Tinapatay mo. Kanya ti kayat mo sawan. Nakapuyak mo it. Dagiti kapoy, pasurot ni General Marasigan, di napatay ko. Sikat tinang ibagay ti daytay me. Sana siya. Kayat mo ko de. Tayo pakita kita ti kinasiglat ko kan kabil eh. Anya? Kumarit ka na, Eme? Uy! No kayat mo. Agdulo ta. Anya? Agduelo ta ko na. Saan ka magsiguro ato lang, Bile? Itawag mo han. No, sino ka datati na parpartak ti ima na. Nagkalbit iti gatilyo ti paltog. Oh! Panawan ka man langan. Ada pa napatag nga ramidak. Oh, ay Bile! Tinak panawan! Mabutan ka ba't lagayam? Awan oras ko makisarita kan ka, Eme. Yawanan ba'y? Pinanawan naklatan. Takrut magkayam. Mabutang iti dulo. Amo na nga minti ka balak eh. As laki ba't di kinapartak kung agkalbit iti gatilyo ti paltog. Timat ko naman. Althea, kumusta ang tirignam? Nasaya at matnin. Nasaya at matan, kunam. Yung apaya kaslada kaguram. Sa anak ang makagura. Iya, mawatak tirignam. Sige. Saan ka pa lang at disturbuhan? Panawan ka pa Mabiit lang ni. Ada ka di ibagam kanya. Iya. Anya ti pakainaigam ka ni General Marasigan. Anya ti pakainaigam kan Kuana. Iya. Anya ka di klasya sa lutsod na ita.
Ano ko mga di pa kayo naigak ni General Marasigan? Amo man na siguro na ngayam ko na at tao. Sigod agayem. Kakabusor mo itan. Gapo iti illegal nga aramidyo. Anya? Ado dagiti naamuak ka ni General Marasigan. Kabayatan ti panang tukot na kanya. Iha, awan ti iligal nga aramid ko. Among dayta. Panagdadala ang kanyak ni General Marasigan. No anyaman nagitiim pagpaganakan ka. Gata, Ninong? Uwan na iya. Pamadakas na lang kanyak dagitiim pagpagana. Ngamin, at darim swa susik mi iti kalabas. So, kasday, tinaramid na kan ka. Sige. Sapay lakuma. Tasaan ka nga agul-ulbot. Ninong. Onyeta na itay, General. Apay, boss. Nagano timbang-bagana kanang taya maipanggap kanya. Anya? Pagasam, na pinadakas ng iti husto kanang taya. Isungadan pa nagduadwa kanyak na taya. Boss. May baglakit din na nailigaw ko ti saritaan eh. Sana ka nagpadlaw nga da iligal nga aramid ko. Ipakita kalaptag ka ng taya ti kinaimpag ko kankuhan. Boss. Talaga ang pagpungpungtutan na dayjay a general. Nagpupukmalag ni Ma'am Altea iti silid na. Kanayon latan akas tater aramiden na. Maasya naklaunay kankwana. Ay, inakman kiti kasarsarita. Tabarang maliw-liwa. Asidaga kaun iti batog diritaw ka. Ma'am Altea! Ma'am! Mabaleng ti makisarsarita kan ka. Awan mo't isumungbat. Kat nakitak mo't itay asimrag iti silid na. Ay, padasat man apusipusan ti siradura ti ritaw. Ang mga nudinak lakayat asumbatan. Nay, saan mo't anakalak ti ritaw? Ay lukataklatan. Ha! Ay, Diyos ko! Nakaiday ti suelo ni Ma'am Altea! Ay, Ma'am Altea! Ma'am! Ay, Mama niya tinapasabakan ka! Ay, umay ka, Ma'am. Kumput ka kanyak. Tulungan ka, bumangon. Ala, kumput ka! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggap kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ma'am, atoy, uminom kay tinadom. Agya, anak, nan, sal. Anya ka di tinapasabakan ka, ma'am. Nakaida ka mo dun iti swelo, itay. Kalata na ulawag nan. Tsak mo na kontrol ti baki. Kat natumba aklatan. Ay, Diyos ko. Tinasayaat. Mangan ka iti ato, tapno agsublay ti sigod apigsam. Ay na, kasano asaan ka maulaw. Kat nagbasit mo ti papaunag mo at araon. Nana, Nay, agsangit ka mo dun, ma'am. oray anya ti aramita. Tsak matlang matilmon ana imbag taraon. Kayat ko matan ti matay. Anya, Kayat ko ti matay. Nana Rosalia.
awan ti Serpi. Di kagsaw iti kasta, ma'am. Pagkalmaong tirignam, saan kumaaday ka ti panunutam? Kayat ko asaktan ti Bakit. Gapoy di napasamak kan ni Miguel. Pulos nga awan na aramid. Diyak natulungan ni Miguel. Apay, ma'am. Anya tinapasamak kin ni Miguel. Diyos ko, kalaat ang nagulibag ni Ma'am Altea. Maburbur siya, anak. Kanayon nga'y balikas na tinapasamak kin ni Miguel. Ay, Ma'am Altea, kaya't ko amaamuan no anya talaga tinapasamak kin ni Miguel. Natayan ni Miguel. Diyos ko! Son! Son! Apod mo day tala na Rosalia! Son! Turaw! Son! Ang mabalin ang matay tigayom ko! Idlaw-lawag kanyak ni Ma'am Altea ti amin, Turaw. Nakita na ti panang paltog ni General Marasigan kin ni Miguel. Ayot dayjay a General Marasigan. Bayadan na itinangina day tay ni naramid no. Patayak mat dayjay a General. Diyak mapakawan dayjay a demonyo. Iti day tay ni naramid no. Ipakitak ti kinarungsot ko. Uray pa'y na nga to. Kan mabigbigbig iti kagimungan dayjay a General. Dak kabutang. Patayak mat kawalan bain. Kayat ko agad po, anak. Sa Dino, ma'am. Idilukan. Ang nakapaltugan ni Miguel. Anya? Toro. Diyak makain. Aging ka diyak makita ti lugar. Anang panawak kan ni Miguel. Ma'am Altea. Makon konsensya. Iti naramit ko. Apanang pahanawlatan kan ko na. Ma'am Altea, hindi ka kumaunay ang panunot. Ang mga numakaala kay ti sakit mo. Gapo itinalabas apa ng pampanunot mo itinapasamak. Natayak mat ko man. Akadwa ni Miguel. Saan arumbang nga pinanawag latan? Oray no awanak iti day di agundaway, ma'am. Amuklatan ti kayat na mapasamak ni Miguel. Toro. Ti siguridad mo ti pampanunutan na. Nakasagana iti anyaman ang mapasamak. Mailiklik na ka lang iti paggad. Nasakit mat kanyak tinapasamak kan ko na. Pulos adyak na tulungan iti dayti akan ito. Nasakit tinakam ko, ma'am. Kaya't ko abalsan tinang patay kan ko na. Balsak dayjay a General. Daytoy nga igam ti aramatak. Maaramat ko itan dagiti insursur iti kanyak ni Miguel at taktika iti panakirangat. Rumuarak kat paniiwak dayjay a General. Numakaalaak iti tiyempo. Paltugak adagos dayjay mawanan bain. Turo. Apay day tapaltog ngay igama. Ha? Ay, ko. Awan day tinana. Anya nga awan. Insukibot mo man adagos ipisikat mo ti paltog. Nana? Turo. Kanya ti kayat asawan daytoy. Apay nga agim imot kamatan iti paltog. Nana Amalia. Adda patayak at tao.
Aniya. Pumatayak iti tao, Nana Maria. Aguray ka man. Asino ti patayam? Ni General Marasigan. Aniya. Patayak dayjay. Nga uray pa'y maisagmak tibyak ko. Patayak! Dato ang nagtipanggap mo nga ramiden, Toro. Saan ka ngagmay sa? Agyamanak iti daytang imbagam, Conrad. Sa pulak ni General Marasigan, itamot lang. Toro, anyangatan mo panta iti kabakiran ang nakapasamakan tirangat iti kalabas. Sa pulin dati bangkay ni Sir Miguel, napudnuman anatayan. Wan, daytamot tinapanunat ko. Aging gadyak makita ti bangkay ni Miguel. Sa anak amakaid na. Toro, pagkalmaan ko mati panunot mo. Saan arumbang a panunutam anatayan ni Sir Miguel? Conrad, mababalaw na ka di. No apay akastoy itatiriknak. Awanan, kandyakon makita ti gayam ko. Toro, Nagdagsan tiriknak, Conrad. Gumay gayab-gab tiriknak nga gipalas. Kurang pa'y tibala ti paltog. Amang gibos iti biyag dayjay a general. Tirumbang kan kuana. Kat nakaamamas apan nakatay. Toro, santang agsarday amang sapol iti bangkay ni Sir Miguel. Pangwaasin, Conrad. Di mo balitsan anatayan, Miguel. Si Bibiang pa'y tigayam ko. Toro, Iti daytoy ang marikrik ito. Agdudong mati mapampanunot ko ng aramidan. Dako mo, naanya ti umunawon rumbang aramidan. kaya't ko lang nga ipalagipkan ka, Toro. Kanya dayto. Kung naidikanyat ni Sir Miguel, naskan tinatanang, wano pa nagkalma, tapno makapanunot ka na ba? Mabait na Conrad. Apa, Toro? Daranudor ti karayan ti mga ko. Kaya't asawan dito. Asidugtay ti karayan. Ala, ituloy tangarap si Magna, Toro. Nurnurin ta ti karayan. Kumayan! Naglawa. Kan napaggas ti danong ngagpapapa. Saan ang mabalin abal na siwan? Isong agpatinggata laangan dito igit ti karayan, Conrad. Toro, kumita ka iti saan unay nga dayo. Iti balasyo ti karayan. Apay, Adala kay anak asiw iti timba. Kat agtulungan iti surong ti karayan. unagpaiso. Kaya't asawan dito. Adda kalaong, wano basit apurok iti daytoy alugar. Toro, amangan na masipnutan ta dito'y kapakiran. Agsublitan iti lugar tayo. Umaykan, Toro. Toro, maawatak ti kayat mo ang mapasamak. Iso adi ka madanagan. Addaat lang iti sibay mo. Agyaman na, Conrad. Uray anya pa iti mapasamak kanyak. Inapatag, maibalas ko tinaramid na iti gayam ko. Manipod si Mang Petanag ka po iti kabakiran a posible anang patayan da ka ni Sir Miguel. Nakaululimag ka. Ulos adi ka makaisang. Awan ti sabali apang panunutak ita. No di ti panagipalas. Insuro nak idi ni Miguel. No kasano ti agaramat iti paltang. Toro, Maaramat ko dagiti insursuro na kanyak. Ipakitak ti pudpud no akabaulak. No kabaulan dak ti pumatay. Kabaulak mat. Toro. Agsagana ka, Conrad. Inton bigat mat lang. Rugiakon ti agipalas.
Nana Rosalia, kumusta ni Ma'am Althea? Ay naturaw. Kanayon lata ngagpampanunot. Nagpasiti papaunang naamakan. Sana bali, Nana. Ibalas ko ginaramid tayo tigayam ka. Diyak mapakawan kinang pataykan ko na. Turaw. At panagamak ko iti kayat mong aramidan. Amangan numaisag makayaan. General, ti makalaban mo. Kan adaw dagiti soldado na. Makaamuditan, Nana. Noon niya ti mapasamak kanyak. Basta nakaikadang akon. Turaw. Saan pa'y nga amunin Nana Amalia tinapasamak kini Miguel? Kilang amuna. Kat adda iti ikot ni Don Braulio. Anya. Imbaga kini Nana Amalia. Ipanang kamagdag iti buyot ni Don Braulio kini Miguel. Kat iti da iti apa nang ibagakan ko na. Sa baling tinadlaw ko at igtignay na. Diyos ko. Anya tinadlaw mo kindi Amalia. Turaw. Nakululimak. Kan agkarkararag, Nana. Kanayon pa'y amakitak ngaglulunga. Unay mat ngaminan, ti kastoy amapaspas sa hamak, Turo. Talaga nariribo ka ti lubaw. Ma'am Althea, kumusta kan? Aging gasan pa'y amakita ti bangkay ni Miguel. Sa anak amakay na. Ma'am, Ada binayadak at tao amang kita iti bangkay ni Miguel. Kat ti asino man ang makakita iti bangkay. Dakkel agong guna ti edad ko. ginapod na, ma'am. Naggapo kami kini Conrad iti lugar. Nagmalmalom kami anagnag na. Ngampulos nga awan tinakita mi abangkay. Diyos ko. Ma'am, adda ko madamagagkan ka. Ano dayta? Ton. Nakitam ka di amisma. Di pa nang patay kan kuwana ni General Marasigan. Idi pinaltugan ni General Marasigan ni Miguel. Pinakamatnak ni General Marasigan kadag iti taon. Anya, Nagtarayak. Kadyak amunoan yan tinapasama ka ni Miguel. Ma'am Althea, iti dayta nga imbagam. Nabiyag tinamnamak as ibibiyag pay ni Miguel. Kinunam at maray kadagos. Kalpasan a pinaltugan ni General Marasigan ni Miguel. Kaya't asawan dayta. Saan ang masigurado no natayan tigayom ko, ma'am? Apay atyak na panunod dayta. Atyak nakita ni Miguel no natay nagpaiso. Isuad di tay mapukawan itinamnama, Ma'am Althea. Kan di tay kumapanunutan anatayan ni Miguel. Saan kuma? Amalia, manipod simbang pat ka dito'y balay. Di ka matagtagare. Anya ka dito'y parikot mo. Marcelina, dayto yan ti pagbutbut nga ama pasamak. Anya nga min dayta. Ibagam ko makanya. Ni Don Braulio, adda iti ikot na ti anak ko, ani Miguel. Anya. Jack amunoan nga ti panggap na nga aramidan iti anak ko. Taapay akin na magdagiti pasurot na. Kaya't ko asang wenday siya adon Braulio. Ibagakon ko na awaya-wayaan na ti anak ko. Anya. At talaang madi nga aramidan day jay at tao kan ni Miguel. Talaga at Jack mapakawan. Agtanang ka kumalaang. Agpanunod ka kumapay sakbay nga aramidam dayta. Marcelina, Tatitawa dakda kamatem. Kat adipon ni Satanas. Amangan musika ti maisagmak. Nusangbom day jay adon.
Jack amo. Noan niya tirumbang nga aramida. Mabiit man laeng Amalia. Adala kayat ko adamagan kan ka. Anya dayta. Anya ti makagapo. Taapay akin magdagiti pasurot ni Don Braulio ni Miguel. Jack amo. Nila ang turo tinangibaga kanya iti amin. Amalia, di ka kumaagdarasudos. Di mo amo ti mapaspasamak. Amangan no ada sa bali a rason no apay akin magdagiti buyot ni Don Braulio ni Miguel. Pangaasin, tadi ka kumaagdarasudos. Taamangan no maisagmak kalaan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan na ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sa anak ama uma amang kita itiladawan na. Kasladyak amo ti agbyag no awan ti gayong ko. Apay akastoy ti biyag. Hindi si bibiyag pa'y ni Miguel. Tsak sapunan. Ngam itatawanan. Sapul-sapulakon. Marik na ikinapatag na kanya kas nasingad agayam ko. Diyos ko! Siyak lakuman tinatay! Saan kat atigayam ko ni Miguel? Siyak lakuman! Turo! Sino tinatay? Nana Amalia, Ibagam kanya no asino tinatay. kuana na. Jay, Diyos ko, tumpong nga tanga ibaga kung kinina na Amalia at tayon ni Miguel. Turo, apay adinak sumbatan. Kuana na. Pinatay ni Miguel dagiti buyok ni Don Braulio. Nakalibasan ni Miguel manipod iti ikot ni Don Braulio. Pudno ka di dayta nga ibagbagam. Una na. Naibagak idi kada kayo. Akin magdagiti buyot ni Don Braulio ni Miguel. Ang amita, nakalibasan tigayam ko. No nakalibas ti anak ko. Apay nga ron asaan pa'y anagawid dito'y kondo. Siguro, dapay sa bali ana panan na. Uuwan, kasta ngagpaiso, Nana Amalia. Kasta timbagam ka ni Nana Amalia. Toro? Uwan Conrad, agduduman ti mapampanunod ko. Isa ana ibagak ti kastikan ko na. Sa bagay. Iti dayta na ibagam ka ni Nana Amalia. Mapunas tinakaro a panagdandanag na ka ni Sir Miguel. Uwan Conrad, imbagak ang nakalibasan ni Miguel, manipod iti ikot ni Don Braulio. At kas makitak iti lang na, si Mayatan. Toro? Pasig nga inuulbudan ti bagbagak kini Nana Amalia. Nadaduma, saan nga agsusurot dagiti bagbagak? Toro, aging ka kaano nga ilimad mo ti amin ka ni Nana Amalia? Althea, iha? Aging ka kadita kat malmalday kalata? Gapoy tinapasama ka na kayo kan ni Miguel? Nina. Jack malipatan ti inaramid kanyak ni General Marasikan. Kastamatan ka ni Miguel. Iha, di mo panunutan tinapasama ka na kayo kan ni Miguel. Sabay sa, driver mo lang ni Miguel. Saan lang nga driver ti pangibilbilang ka ni Miguel nino. No di kat nalablabos pa ngam iti gayam. Anya? Nasingpat kanyak ni Miguel. Ngam no apay nga inulpitan. Kan pinatay day chay a general. Iha, sigun ka ni General Marasigan, dakal, tinagbasulan kan kwa na dayjay a Miguel. Iso akayat na apatayan.
Ada kastaba nag-anadakamat kanyak ni Miguel. Ngam saan pa'y analawag kanyak ti amin. Iha, Namwak pa'y adinukot yun ni Miguel. anya, Apay. Anya ti basol kada kayo ni Miguel. Taki na magdulatan. kwa, impagarup ko, nga iso tinang tukot kan ka, iha. Pulos asaan ang maaramid day ta kanyak ni Miguel. Natanok. Kan mapagtalkan alalaki ni Miguel. Anya, Apay, Nino. Apay nga aramitin yung kanyak ti kastoy. Pasakitan dak. Anya tinagbasulak kada kayo. Anya! Pili, nakita ni Mamalteya itay alimabas iti pasilyo ti mansyon. Limlimtag met dagiti mata na. Kasla nagsangit. Manal ka talaga, Jaime. Limtag nga ro dagiti mata na, di ka awatan na nagsangit. Kasla, kunang pailaan? Ay, kasi met da di wow sikse, my friend. Apay mat anay bagam ti kasta, aber? Siyempre, nagsangit, isuan nakakase. Nasakit siguro ti mata na nagsangit. Jaime, at day ta ka manan ako na. Saan manan nga agsusurot dagiti bagbagam kanya? Anya, saan niyang susurot? Awan niya minti sense of humor ba? Iso di ka makawawahat, my friend. Anya sense of humor manan nga ibagbagam? Bili, pabitlay. Itam ni Don Braulio iti ruangan ti mansyon. Apay ngay, nakaigamot iti paltog. Ha? Sino nga iti paltugan na? Madlaw makapungpung to at bili. Dakes da ito yan, Jaime. Apay. Amangan no basta pumaltuglatan iti tao ni Don Braulio. Ha? Madlaw ang napudot ti ulo na. Ang mga no, darang sanda nagkinawatan, kiniwaw sikse. Iso kasta tilangan ni Don Braulio. Pili! Ay, tudas. Panakan ni Don Braulio, my friend. Anya nga tati baga na kanya. Mapangkan. Paspasam. Apay ka di, boss. Ada ka di ibagayo kanyak? Saan ka nga inayabang ditoy? Nuawan ti ibagakan ka, laglag. Boss, Lumar tayo kada Jaime. Itamat lang. sa dinuti pa panan tayo, boss. Iti aglawlaw ti headquarters dagiti soldado. Anya, Agpaliw tayo. Keta pa man na makitak dayjay a general, pataya. Kunakman, nung mapantayon paliw, iti aglawlaw ti headquarters, my friend. isumot ti kinunan ni Don Braulio itay kanyak. Mas dawak nga rod. Tagilat-latan anapanunot dayta ni Don Braulio. Ay, pili. Delikado, ti pampanunutan ni Don Braulio, mapasama. Agasam, mapantayo iti headquarters ti soldado. Talo tayo lang. Anya nga iti bawal tayo kadag iti soldado. Pasurot ni General. Diyak mo. No apay anapanunot dayta ni Don Braulio. Nalabet, agapulang dayta iti pungtot na iti dadya General. Isuan na panunot na tibapan ni Jaglawlaw ti headquarters. Tapno patayin na dayjay. Itay tapay dito yung kotse. Yung saan mo tat arum-rumor manipod iti mansyon ni Don Braulio. Pinasayat, my friend. Yung kadamagay, no matuloy tayo anusan. Yakmat kayo tayo gururay. Matagtikanak lang. Napaaot ti pa nagsari tayo itay kini Don Braulio, ma'am. Wala na. Imbagak ti amin na sakit tinakam ko kanyuan. Ngam kaslaawan ang yaman kanyuan at inapasama kanya.
manipod iti ikot ni General Marasigan. Ma'am, Diyak maawatan ti ugali ni Nino. Diyak maawatan. apay ka day, ma'am. Anya tinagsalitaan nyo itay. Ti panang kamagda kanimit. Impagar. Ani Miguel tinangdukot kanya. Anya, Pinarparigat na ni Miguel. Kaya't naapagpudnuan no ni Miguel at talaga tinangdukot kanya. Diyos ko. Ni matla ang Ninong Braulio tinangibaga kanya iti dayta. Ma'am Altea, adda pa'y ibagakan ka. Anya dayta, nana. Saan nga amo ni Don Braulio? Tipod na o akinatao ni Miguel. Nana, say. Kano kumaam na? Saan na kumaasinaktan tibukod na nga anak? Nana, say. Ngamawanan ti serpipay ti amin. Kaputa na tayo ni Miguel. Diya'y pinarparikat na. Kat naggapo iti dara kan lasag na. Kumusta, Ma'am Altea? Nasarakan da ka di bangkay ni Miguel. Sigun ka dagiti imbawin ko. Awan, Toro. Sinawar dati kabakil. Ngam awan apulos tinakita da. Ma'am Altea. Apay, Toro. Anya ti kaya't asawan ti panagsinnaay mo itinauna. No saan daan nasarakan ti bangkay ni Miguel? Saan nga tanging kali ni General Marasigan ti bangkay na? Agduduma dagiti mapampanunot ko ang posibleng inaramid nakin ni Miguel. Saan ang makaturturog, ma'am? Toro. Ngam di ka madanagan. Aging ga si Bibiyaga. Sakto ti mang salaknib kan ka. Napatag ka kanyak, Ma'am Altea. No amom na kumatiriknak, idi awan ka makita. Nang runa, idi adda ka ikot dayja ag General Marasigan. Kaya't ka sa lakniban, laplap dan naklaong ni Miguel. Toro. Diyak kayatan ang maulit pa'y pinapasamakan ka, ma'am. Sakbay nga dagaramid iti dakas kan ka. Agdalan da pa'y nga umuna, itirabaw ti bangkay ko. Ibagakan ka pa'y so, Conrad. Anya dayta, Toro. Agayatak kin ni Ma'am Altea. Iswasi ka. Imun pakibiyangan kay ayatak ang babaya. Tadakas ka kanya. Anya ka din dayta nga ibagbagam kanyak. Apay ko mapakibiyangak ni Ma'am Altea. Ibagbagak lang kan ka tapno amom. Itatawanan ti gayam ko. Siya kun timang protektar iti babae nga ayatak iti kastonay. Sika talaga, Toro. Sana nga gangaw. Awanan tiya sinuman amang dangran iti babae nga ayatak. Awan apulos. Paglawan ka iti panagbaligim anang patay iti Dayjay Miguel. General. Nagpating ka, metlangan tayo at tao. Kinunagmetan, anasigsiglatak ngem itiso. Kanya nga ro di tati plano ni General. Kas itisigot. Kalpasan, ti panagretiro. Tumapugan, iti politika. Awanen ti siit, iti kamwat ko, mayor. Nawayak nga garamid, iti kayat ko. Kasaman ni Don Braulio. Si Bibiag pa lang tawanan paing na lakay. Saan na ta? Nagbalin ato bang Dayjay ken ka, General. Nasken, ngay saganati amin. Sana basta mapapatay at ay alakay. Malaksid ang nagaduti buyot na.
nasiripay ti awanan bayin. Huwag gayam, General. Sa dino ti ayam ti bangkay dayjay Miguel. Imbeleng dagiti pasurot ko itinalawa akarayan. Nalabitan na yano din iti adayo a lugar. Kaputan na paggas ti danom ti karayan. Di man pa'y Miguel. Mayor, sana naday tati pagsaritaan ta dito'y restaurant. No di ket, ti tatapog ko iti politika, iti masungad a panagpipili. Okay, General. Matunta ti kwarta tapno nalaklaka ti panangabak mo. Gatangan ta ti botos na ti tao. Namnamaet ti suportam kanya, Mayor. Kat di ka madanagan, tasak to ti makaamukan ka, kalpasan ti panangabak ko. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ang tiyak ni Congressman Marasigan! Ang tiyak ni Mayor Carrillo! Kita magaduti tao at maray iti panagkampanya kayo. Congressman pa yan ti awag dakan ka. When Mayor, et maragsa ka na kapakakita iti kinaadu dagiti tao. Ito papagayang ken kakabsat ko ina! Iawat ko manot ti mikropono iti Congressman tayo! Awan sa bali! Nudi! Ni Congressman Manolo Marasigan! Naimbag nga oras yo amin kakabsat. Kaya, Congressman! Kakabsat, kunat, takabsat, di bangibilbilangak kada kayo amin. Kaya't asawan da ita. Nalakadak lang nga sitgan, no adda parikutyo, wano arunga inyo. Silulukat akanayon tiri daw ko, para kada kayo. Awan, di maisal salumi na kanya. Agpapada kayo at tulungan. Awanan ti sabalipay, amang tulong kada kayo, iti panawon tirigat. No di lang siya akapsatyo. Tandaanan nyo tinagan, Manolo Marasigan. Si dadaan, amang ipay iti anyaman, akit daw yun. Bagi di kakabsat tayo, amarigrigat, nasken, amaipayan da iti umno, apagbiagan, ken maipayan, dagiti anak da, iti scholarship program, nga ited, ti lokal a gobyerno. Ket no siya ti mapagasatan kakabsat, Romang ay, ti Biagyo. Romang ay! Boss! Nagado ti tawa ti mar iti panagkampanya dan Mayor Carrion. Kan General Marasigan iti Centro Tili. Nagbit ti panaglabas niyang daw. Kaslakaan lang iti bagbaga kanyak ni General Marasigan. Ti tatapog na iti politika. Kaya't na iti asuportarak ti panagtaray na. Ngam kilata nagpaliw ti amin. Kabusor ko itan dayjay a general. Boss, anya ti aramidan tayo ita. Rehibukan tayo ti panagkampanyada. Sa narumbang nga iso ti mangabak inton madanon ti panagpipili. Adalo nyo na imbag no sa dino a lugar ti pagkamkampanyada. Kat, no makaala kayo itinapinta sa gundaway, pili.
Amo yun, ti Aramid. Buen, boss. Una yan. Kasla na amo a karnero tilangan ni General Marasigan. Amakial alamano kadagiti tao alakay stampay iti igit ti kalsada. Buen nga rod, boss. Asit gagman tiyawaran pain a general. Anya? Asit ganyo ni General Marasigan, boss. Wan, kasarita tiyawaran pain. Ngayon, boss, kabusor tayo ti General. Samaysa. Nagado dagiti buyot na iti aglawlaw. Manar ka talaga niya, Billy. Madama ti panagkampanya ni General Marasigan kadagay ti tattao. Iso asahan ang makaparnuay iti riribo. Ha? At panunod ka mamata na yung pagbili. Madadalag ni General Marasigan kadagay ti tattao. No agaramid iti kalukuan iti yasidag ko kankwana. Ala, dito ka lang. Tasit ka, tiyawanan pa eh. General, kumusta ka? Don Braulio? Anya ti aramidam ditoy. Anya klase tayo ta sa lunsod, General. Siyempre, umayak na't makialamanukan ka. Awanti oras ko ang makisarita kan ka, Don Braulio. Iso ang pumanaw ka. Nagpastos ka? Kakabsa! Ibotos yun ni Manolo Marasigan. Nasingpat tayo ang tao. Managtulong kan nalakangasit kan. Di kayo tumapay kan kuhana. Gapo tati itulong nanto kada kayo. Kat ang gapo, iti iligaw na aramid na. Aniya. Bilibak iti narami joy tayo ni General Marasigan, boss. Kung naklakit din, no tulungam iti panagkampanya na. Ngam saan magayam? Tadadaulam lang ka nagiti tao. Kinunakmetan kan kapili. Asaan ang makaaramid iti kalukuhan tayo jay a general. Nang runa, iti sango ti ato at tao. Tamadadaan lang ti imahe na. Boss, sa dino pa iti papanan tayo ita? Iti balay ni Mr. Mamaspas. Napatag ti pagsarita. Ti Diyos kaya taong grasa. Kinaatlatan na bimalasiw iti kalsada. Bumabak, boss. Paltugak man tayo taong grasa. Kinita pa iti nasakit. Sanan, Billy. Sayang lang ti oras na iti day tatong. Ana, pagandaran mo't lang ti kotse kat pumanaw. Anya! Ang rasalan! Wano durit! Yung kakatutupanan! Ay, may saka matabagtit, Billy! Anyat kinunam, Jaime? Agpada kayo na tadal ti ulo na! Yung kakatutupanan niya taong grasa! Anya nga iti basol na kan ka! Tingarot pa nagkit-kita na kanyak anasakit. Nagrabaw rason na ito, Billy! Apay! Nasugat ka iti panangkita na kan ka! Di bagbaga mataong grasa! Tapay nga baga manasakit! Baribar man ang dagiti bagbagam. Inatalak la ko man da di abagtit. Sapay jak kaya ti makita iti nasakit. Kas lamang urkursunada. Sikat ti bagtit, Billy! Taong grasa! May warusunada! Anay ko! Anay! Ay, nagsakit tila pa yung kasinipat mo! Naplarak! Ngayon mo, Jaime. Saan ba? Kaya't mo ti masipat, ha? Kanya namin ti pagamaya, my friend! Ipagamlaan tadungagat! Talaga at tuso ni Don Braulio. Apay manay! Agasam, iti sangwanan a mismo dagiti nagadu at tao. Kabayatan ti panagkamkampanya ni General Marasigan.
dinadal ni Don Braulio ti imahe na kadagiti tattao. Anya? Day talaga inaramid na. Ang bilib ka, ang dili. Kabalak mo nga ramitan day ta, ano kayat ko? Anya? Day tangamin, tirigat na kan kabili. Nalabas lao na, iti pa nagtalak mo iti kabanglan ni Don Braulio. Ah, Ituan may. Kunya yung bili. Anda kayang tibagakin ka. anya day ta? Sapsapulan na ka ni Don Agosto, ichay daan na hideout. Anya? Papan kahit tamot lang, ichay daan na hideout. Napatag ka no tibagana. Sige. Total lawan mo ti aramida kita. Tinasayat. Kaduan na, tamapantadwa. Jak magustuhan. Di naramid kanyak day Don Braulio. Iti sangwanan amis mo dagiti tattao. Relax, amigo. Di mo dadalan ti aldaw mo. Oray pa niya ti panang dadal kan ka dayjay Don Braulio. No talaga asikati kayat dagiti tattao nga ibutos. Awan ti maramidan ti panang padakas kan ka dayjay laglag alakay. Sabagay, husto ka, Mayor. Mariknak akayat dagiti tattao. Kendakel tinaitulong dagiti kwarta. Alimed, ngait ited ko kadakwada. General, duwate ka balubal mo iti kina-congressman. Dagijay tilapad iti panagkampanyam. Sana parikot dayta, Mayor. Amumet nga iti politika. Nasken tinananay asirip. Tapno laeng agbalegi ka. Ket no mariknak anapigpig sa dagiti kabalubal ko. Nasken laeng amapukaw da dito'y rapaw tinaga. Betate kayat ko amanggan, amigo. Aramidem ti rumbang, ta si dadaanak at tumulong kankan. Kumusta, Nana Amalia? Nakasaritam ka din ni Nana Remy? Wen, siya kung timang sublat iti panawan na apwesto na itinatnata. Nasayaat nga rod no kasta, Nana. Inakasarita ni Marcelina. Tadwa kami nga aglako itinatnatang ijay merkado iti daytoy nga ili. Kaduan kayo na mapan ijay lugar da, Nana. Wen maturo. Nala, agrubwat nga rudan. Tamapanta ijay balay ni Marcelina. Adod agiti mulak anak nateng amabalinta nga ilako, Amalia. Oh, nasayaat nga rod no kasta. Imbag man ta nakaala ka adagos iti pwesto iti dayjay nga ili. Kabagyan ngamin ni Conrad ni Remy. Masadot ka nun nga aglako. Iso akayat nan nga ipasublat iti sabali. Nya kasta aya. Wen, kat nakasaritak metan, maipapan iti abang ti pwesto. Uray no awan ti maipauna abayad, mabalin talatan ti mangrugi. Weno, mangi display kadagiti natnateng alako ta. No kasta? Aglako man ni Nana Amalia, Toro. Wen, ma'am. Ngam saanan nga ikan. Nadikat pasig anat natang. Nasayaat nga rod no kasta. Makatulong nga kain ko, ana. Malagip ko gaya, ma'am. Anya dayta? Asino nga itagidil-deliver kan ka itikan di restaurant mo? Diyay matlaang nang sublat iti pwesto ni Nana Amalia. Ni Julian. Kasta ka di. Nasingpat. Kanaanos ni Julian nga umay mangi-deliver kadagiti ikan nga order ko. Pudno day ta, ma'am. Mapanak ita iti restaurant. Kadwaan na. No problem, ma'am. Sige, mapanta nga rodan. Ag-order ka lang, iti kayat mo akan. Amo ka mabising ka. Di nakapakadanagan, Ma'am Althea. Nagsugak pa lang. Sigurado ka? Yes, siguradong sigurado. Ala, panawan ka pa'y ngarot na mapanag iti opisina iti restaurant.
Sige lang, ma'am. Sumagmamano lang ang ulan kinapalabas. Naganay-gay manan ni Ma'am Althea. Ngam itilikodan dayta. Amo ano sakit pa'y nakankuha na kinapasamak iti kayo ko. Maguray ka. Itay pa'y magsubli-subli di dungrit at tao iti abay ti kutsi ni Ma'am Althea. Dayjay manan. Pumalasiwan iti kalsada. Apay di makan po? Makita mo ka di dungrit at tao iti abay ti kutsi, ma'am. Wan, apay ka di? Itay pa'y magsubli-subli dayta at dungrit iti abay ti kutsi. Masyanakan ko na. Kaya't kung ikan iti kanin na. Sana parikot ti makan. Mapan kay di kusina ti restaurant. Kasi ka na mismo ti mangala iti kanin day tao. Sige, ma'am. Masyanak namin at talaga. Madlaw ang mabisbisin. Oh, kita pumpunasan na pa'y ti sarni ti kotse babaan ti imot na kalupon. Uli rod, ma'am. Ala, mapan ka nga rodan iti kusina ti restaurant. Mangala kalatan iti makan ijay. Sige, ma'am. Katagyaman na. O siduga kon iti ayan na. Ado ti imot ko amakan para iti dayta tao. Nagatidog ti bukong kan barbasan. Malaksid ang nagtungrit. Nagadupay ti pisang unubot-bot ti nangisit abado na. Alaytan. Kapsat, awatam to'y makan ng imot ko. Mabit lang! Mabit lang, Kapsat! Ikan kay ti kanam! Kapsat! Wah, timanawan. Di na kon inkas-kaso. Aguray ka. Kasla. Wan, kaing-ingas ni Miguel. Diyos ko. Uray ti dungrit at tao. Ipagarap kon ani Miguel. Wan, kaing-ingas na talaga. Imposible mat ani Miguel day at dungrit. Imposible. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kunak man no init kami ti makan ti dungrit a lalaki. Kailangan apin manaw, ma'am. Pinukawak hindi na kung inkas-kaso. Ay, sayang mati makan ang pinalkot mo. Ayawit mo langan. Saan, ma'am? Sa pulak day dya adungrit. Anya? Tsak na panunot itay asurutan itinapanan na. Gaputa, mining-mingak latan. Apay? Ma'am Althea, jay dungrit a lalaki. Kaing-ingas ni Miguel. Uy, ma'am, talaga akaing-ingas na. No saan adungrit kan atidog tibok na. Kan barbasan, ipagarup mo ani Miguel. Ma'am Althea, mabayag ka kadipay dito restaurant. At dapat tinapatag nga aramida dito restaurant. Sige nga rin, ma'am, apag iso. Tumuwarak, kat sa pulag day dya adungrit. Kaya ko ang makasarita. Nasawar kong ti sentro ti ili. Namdya kong nakita di dungrit a lalaki. Kinasaritak la kumaytayan. Nang kalatmat ngamin apimanaw. Saan ang mapunas iti-isip ko day dya at tao? Dagiti mata na. Kaslamot lang dagiti mata ni Miguel. Una yan. Kailiw kong tigayam ko.
Agsumliakit din iti restaurant ni Ma'am Althea. Ang mga nuur-urayan na kun. Toro, anya ka dito pang panunod. Hindi ka ba yan nakaululima? Ma'am Althea, saan ang mapunas iti isip ko di dungrit alalaki? Ulitak nga ibaga. Imposible ani Miguel Dayjay atong rin. Kinasarita na kakuman ita imasigag ka. Kaingas lang ni Miguel Dayjay atong rin. Saan kat ani Miguel Dayjay? Ma'am Althea, kailiw ko nga minan tigayam ko. Agmaysan atawan aditay nakita. Uray tibang kay nalakuma. Toro, Talaga nga ayok dayjay at General Marasigan. Sa dino nga ta pinangipananda iti bangkay ni Miguel. Sa dino nga ta. Nagsapakan ang nagring na naman niya. Wen, Toro. Itangaal daw, ti damo mingagla ko itinatnatag ka ni Marcelina. Iso asapaan mi. Nagasta, agsarak kayo kay ni Nana Marcelina ijay tsindaan, Nana? Wen, nagtulagan mi daytan, Toro. Mala, agar mo sarkan, tarumwarak matan. Kat, da kayo ngay, Nana. Nangan kayon? Nalpasan. Nakaturog ka pa'y matngamin itay. Iso nga imbo na aklatan ang nagarmosar. O sige, panawan kan, Turo. Sige, Nana. Malagip ko idaglakla ko kami pailang itikan. Kastoy matlang oras ti panagring. Wano iruruar ni Nana Amalia. Tinasayat. Agar musarak matan. Toro, Oh, kumusta ti panagpaliiw mo iti panagkampanya dayjay General? nagado dagiti tao iti aglawlaw na. Tas tamot din dagiti bodyguard na. Sana bali, agdan tupay sa bali agundaway ang panagpaliiw tayo. Iti kanito ang makakita iti napintas at tiyempo. Paltogak adagos dayjay General. Di ka madanagan, Toro. Imbaon ko ti may sa kadagiti gagayam ko. Nga agpaliw iti tunggal garaw ni General Marasigan. Anya, Mapagtal ka ni Lumi. Nakadkaduak mo't lang dayjay ang para siya. Saan nga amin nagundaway? Kat masiputak dagiti garaw ni General Marasigan. nasayat nga rod na kasta, Conrad. Anya nga ti plano nga ramidan ita, Toro. Kanayon nga isaganak taramidak nga dang. Tapno maibales ko tinaramid day tigayam ko. Agtali na udaklat ta dito'y sentro ti ili. No day tati kayat mo. Kaduan ka pa'y dito'y sentro ti ili. Agyaman ak, Conrad. Agyaman ak, iti tulong. Makitang kadidag iti doa pasurot ni General Marasigan. Ang nakatakder iti abay ti poste. Wan, Toro. Kaslaad daw urayan da. Sige, isuot mo ti helmet mo. Ket pagandaram adagos ti motorsiklam. Apaman ang makabatog ta kadag iti doa. Tugak adagos ida. Mabiglan, Toro. Apay, Nasiputang ka di jay lalaki ang nagdakter iti saan unay nga adayo kadakwada. ha? Dayay. Naginayat nga atong kadagiti doa lalaki. Yak unay mailang sintiro pa na. Kaputan na katidugmat tibok na. Kanrabi pa'y. Pinaltugan na dagiti doa lalaki ang pasurat ni General Marasigan. Pinalawin pinagpalto. Kat nagsimpi ang nagnangay madayo, Toro. Umanawtan iti da ito alugar, Conrad. Kartingam apandaran ti motorsiklo. Asino ka nga umauawag? Apay di kag sao? Oh,
Punyata. Namitlo nga imawag kanyan. Ngam di namit kaya ti agsaw. Asino nga taday jay? Lukatamlatan ti ridaw. General! Mayor, si Kamit Gayam. Napudot sa akin diti ulon. Wen, Mayor. Namitlo nga imawag ti caller. Ngempulos adi namat kaya ti agsaw. Amigo, napatag ti ibagakan ka. Iso nga dag ita dito'y balay mo. Anya ti ibagam. Nasaya at adamag ken dakes adamag ti ibagak. Aniya. Ti nasaya at adamag ti umuna nga ibagak. Siguradon ti panangabak ta iti umay nga eleksyon. Sigunday ta iti survey. Kang rumaan ti amin, adu dagiti mamati kadata abutante. Siya tumutlang ti mangabak kas mayor. Kan sikan tumutan ti sumublat nga agtakam iti distrito kas kongresman. Nasaya at nga rodno kasta, Mayor. Maragsa kanak, iti dayta na ibagam. Ops, ti kagkatawa general. Jakpay na ibaga, ti dakas adamag ken ka. Anya nga mindayta, Mayor. Di rabi. Adda ng paltog kadagiti dua abuyot mo. Aniya. San kadi kadagiti dua taom ti binaon mo nga agbayan kadagiti opisyal ti barangay tapno suportaran dati kandidatur. Wen, Mayor. Mapagtal ka na taok dagiti duha. Anya tinapasama. Sigon kadagiti informante. Kabayatan ti panagururay dagiti taom iti abay ti poste idi adalatan pimaltog kadakwada. Aniya. Sigun pa'y kadagiti pulis ang nag-imbestiga iti krimen. Saan apa nag-hold up ti gandat tinangpaltog kadakwada. Ha. Kapo, tasana nagaraw ti kwarta nga imat dagiti buyot mo. Punyeta. Apay nga itala nga maamuak na ita. Kinapudno na general. Imat konti kwarta nga igam dagiti buyot mo anapapatay idi rabi. Kasta? Agtamod launay kanyak dagiti pulis ang nag-imbestigar. Agraman ti hepe. Iso nga dayta kanyak ti kwarta. Adto'y ti basit abag ang naglaon di ti kwarta. Awan surok, awan kurang. Agyaman na kiti dito nga inaramid mo, Mayor. Kasta kadilatan, General. Agyaman kakadilatan kanyak. Anya ti kayat mo asawahan. General, saan ka basta-basta umalatiw dito'y balay mo? No awan, tinapatag agagarakan ka. Anya nga mintigagaram kanya. Ibagam, parang maipahi ko. Dum nga ka na imbag, General. Ilawlawag ko kan ka. Di kaya ko amabasa. Agyaman na ka na kayo, amigo ken amigas. Ti baligi ket baligi human. Mangnamnama kayo kanya. Ala, adu tinaisagana makan. Agbusog ken nanamin tayo ti baligi kas congressman. Iti da ito a distrito ti probinsya. Kablawan ka, Congressman Marasigan. Si Kamit Gayam, Mayor. Kablawan kamad, gaputa si Kamit lang tinangabak ang mayor. Iti ili tayo. Doble a selebrasyon. Ti mapaspasama kita, Congressman. Nagadun at tao ti dimaray iti victory partita. Wen nga ron. Kasla ka ano lang, di pa nagkakampanya. Ita, siya akong tinangabak a congressman. Congressman Marasigan,
Di mo liplipatan ti sarita. Umay ka iti unod ti kotsek. Taday pakita ka. Anya klase at droga dagitoy. Congressman, kabar baro aklas iti droga na ito. No idilig iti siyabo. Nangat nga to, ano, napigpig sa tipigto na kadagiti tao nga garamat. Kasta? Doble ti presyo na ito no idilig iti siyabo. Kayat ko. Siyak lang ti paggapuan dagitoy aklas iti droga. Andi. Diyak ipagbagati kinasya sino ti mangmangten. Tinapatag. Maila ko dagitoy a droga iti nangina a presyo. Mayor. Congressman, dakil a kwarta ti agur-uray kada tayo no tulungan nak nga gilako kadagiti droga. Para matamitan ti bilag mo kas mamanday lintag. Kunamla na sino ang nangabag tayo jaya Congressman Marasina. Agasem, nakita kita iti Kapitolyo. Akasarsaritan na tinangabag metlang ang gobernador. Boss, saan kanya tinangabak a gobernador ti sinuportaran tayo iti napalabas nga eleksyon? Wan, kakal ti may tulong kanyak tinangabag ang gobernador. Nang runa kadagiti negosyo. Kung kayang boss, ada sayong gusang nga adda may warwaras a paru adro nga diti probinsya. Amok na itaan, Billy. Isungarod aki mapsot ti koleksyon tayo kadagiti shabu iti napalabas nga aldaw. Gapo, iti kaparparo at droga. Boss, nagbalin at transshipment point ti droga dito a probinsya. Gapo kada tayo. Iso pa nagkunat. Nalaka tayo lang nga doktalan, no sino dagiti agiwarwaras kadagiti paru at droga. Husto ka. Billy, at day paramit ko ka. Anya na ita, boss. Ang pamarangka bayan na kadagiti paro at droga. Iti gasta, mamuan tayo mga sinod na iti pusyan. Mayat da ita na panunot mo, boss. Kat kalpasan na mayaw at ti pusher dagiti kaparbaro at droga. Kamaganyo, iwalang yo ti bangkay na. Wan, boss. Bili na ka na yung pagdagiti tao tayo. Tapno may saganaan mi ti amin. Good. Hala, Billy. Iparpartak mo ba iti panagmaneho? Kaya't ko na makadano na dago si Jerry Swag. Wan, boss. Kaya't kumuta na makita tinaaramid a resort iti away. Sino na ito nagbalangan iti kalsada? Nagdungrit ang lalaki. Boss, anya ti aramidak iti dayta abatit. Pagandar mo't lang ti kotse kat dung parang. Sige, boss. Ada paltog ti bagtit. Boss, Kartigang tinumor dito kotse, Billy! wan, boss. Day giant tiyawanan pa yun. Nakalisi tayo, boss. Oh, nasiglap ti awanan pa in. Awan din na siglot kanyang, Billy. Umay ka! Aginayang tanga umasinag iti kapuso. Absoba! Itidakal po ti kayo tinagtawdan ti kanalbo. Boss, sana bagtit ti karangrangan ta. Ammo na ter aramidin na. Umakarta iti paglimlamangan, Billy. Saan taan na talagad dito'y? Umay ka! Tumblaw niya! Titakir ko. Italang ang mapasama kanyak ti kastoy. Italang! Magagaran kagadin para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Pili! Anya tinapasama ka na kayo kini Don Braulio. Apay nga na doktor diti mansyam. Nadamgi san titakyag di Don Braulio. Anya? Kilat nga da nagbalangan. Ken pinaltugan na kami di lalaki at dungrit. Idi agturong kami kuman iti resort. Dungret lalaki. Kunam. Wan Jaime. Impagarop mi abagtit. Wano agmao yung ginagbalangan. Ni madamot gayang paltog ti loko. Tayong pagtasa na napuruan ni Don Braulio. Natay kumaitan. Wan nga rada.
Ti pagsida. Lahat mo't lang nga nagpukaw di kabusor mi. Anya? Saan nga ta nga lalya di nakaramit yung bili? Nay, ay nagsakit, agtapis ka man ang bili. Ibagam ka din alya di nakarangat mi ka ni Don Braulio. Laglag. Rimuaran di doktor, manipod iti silad ni Don Braulio bili. Ala, umay ka. Sabton pati doktor. Ma'am, nakapanawon di doktor. Anangagas iti sugat ni Don Braulio. Apay nana, anya tinapasama ka ni Ninong. Sigun itinangag ko itay kadabili ken Jaime. Napaltukan ni Ninong Mau. Anya, Adda ka no nakarangat da adungrit a tao, ma'am. adda nakarangat da adong rit at tao. Day tamot tinaipalapayag kanyak, ma'am. Adda akla ang itisan unay nga adayo kadabili ken Jaime itay agsarsarita da. Kuna idi kanyak ni Toro, akaruprupa ni Miguel di nakita na atong rit at tao. Saan nga taan ni Miguel di nakarangat da Ninong Braulio? Mamal kaya, napauli magkamutang. Anya ti pampanunutam. Nana, si bibiyag ni Miguel. Anya, Marikriknak si bibiyag. mamal kaya. Awagak ni Toro. Sa pulan ni Jidong rit ang lalaki. Ma'am, anya ka din ti mapaspasamakan ka. Saan ka maawatan? Kasano kuma si bibiyag ni Miguel? Kan anya ti pakainaigan di dungrit a tao nga ibagdagam. Ma'am Altea, sigurado ka ka di itidayta ngay pagpagam. Tsaka mo, nga mapayakas tayo matatirik-nak. No pagsisilpok ti amin. Ni Miguel J. Dongrit ang nakarangat da Ninong Braulio kan Billy. Anya, Saan ka di nga imbagam kanyak akarupropa ni Miguel J. nakitam adongrit? uwan ma'am. Talaga akarup-rupa ni Miguel dyan na dungrit ang lalaki. Kinapudlo na. Sinapsapol po da dyan tao. Tiyak maawatan itan ti Marikriknak. Nabiyag tinamnamak. Kasi bibiyag ni Miguel. Nani Amalia, kumusta ti panaglako yung itinatang itityandan? Manmano pala ang tisuki mi. Tanabiit kami pala ang naglako. Sana ba ni Nana? Umaduntumat lang ang tisuki yo. Uray puutin nyo ti kulak. Sapay la ko Toro. Imbagbagak ka ni Marcelina nga umay dito'y kondo. Tadituyan nga umyan ita arabi eh. Ang nagpilit matlata nga agawid ijabalay na. Nalabit ang mabain lang ang umay. Wan siguro. Ay wan gayam. Saan pa'y lakadi nga imawag? Wan no nag-text kan ka ni Miguel? Ay, wala na. Kasan ang mata ti panangipakak iti amin. Turo, pagdamdamagan ka. Kumustan ni Miguel kunak? Adda ka din awag na kan ka? Ay, kuha na. Uwan. Inawagan akon. Kasta nga paiso na Amalia. Kat, anyat imbaganakan ka. Agawid ka din dito kondo. Saan ka nupay Nana? Adda ka nupay napatag nga aramidin na iti lugar anapanan na. Una yan dayjay nga anak ko. Manipod idinagikat ka soldado. Saanin ang matatao. Kanayon arungwar. Nana, Amom Toro. Kanayon ti panagkararag ko. Idi imbagam nga adda iti ikot ni Don Braulio ni Miguel. Saan arumbang nga kita dakan ni Miguel nga anak ko? anya ti kayat masawan Nana Amalia. Apay asaan arumbang nga agkita da Don Braulio kan Miguel. Ko. Basta.
Saan arumbang ang makita ni Don Braulio ti anak ko? Ma'am Althea, kasano nga tanga ibagak kin ni Nana Amalia tipod no anapasamak kin ni Miguel? Sanyag na nayon ang mailibak din napasamak ka ni Miguel. Anya tima ko na, ma'am. Ibagak nga tan tinapasamak kin ni Miguel? Diyaga mo. Ang mga nuanya pa'y ti mapasamak ka ni Nana Amalia. Numamuan na ti kinapot no. Ma'am Althea, adaman-damagakan ka? Anya dayta. Kasano no siyak ti mapukaw, wan namatay. Sa pulon nakadimot? Anya ka di a klase a saludsod dayta, Toro. Apay kumamat ang mapukaw ka. Nukas pangarigan lang ang data, ma'am. Ang uray anya ti mapaspasamak. Ikagumaak tiyagbyang gapukan ka. Anya? Nukas ano ti panangipatagkan ka ni Miguel kas may salayang. Nakarkaro pa'y kanyak. Toro, anya ka din dagita nga ibagbagam. Ma'am, saan nga amo ti biyag? Kasarsarita nak ita. Ngam inton sumaruno nga oras, wano aldaw. Kat may saakton analamis abang kay. Anya? Toro, jak kayat dagita nga ibagbagan. Simrak ni Congressman Marasigan iti pasdak. Nagbati mat itirwara dagiti tanlo apasurot na. Tinasayat, agpasimple ak nga umasidag kadagiti buyot na. Kat paltugak idadagos. Sana bale, ang dalang iti saan unay nga adayon ni Conrad. Apaman amapaltugak dagiti tanlo apasurot ni Congressman. Ilugan na adagos ni Conrad iti motorsiklo. Nakasaganan ipaltog ko. Sigurado ang mapatay ko ina. Paltugak idon. Nakuntag ina. At dapat gayam kakadwa di tisan unay nga dala. Kapatid niyo! Tugak man. Diyak nang puntahan. Tumaray akon. Kamkamatan da kong nagiti pasurot ni Congressman Marasigan. Diyak ninamnamang aduda gayam iti aglaw ti pasdak. Saan nakmat abas na mailugan ni Conrad? Mga numisag maklang. Subragat iti skilita. Dani akon. Jaske. Karatingak pa iti tumaray. Saan arumbang amakamatanda? Agpatingga akong dito eh. Nayaw awan kon dagiti mangkamkamot kanya. Jaske, nabuwak dagiti aso. Delikado na masurutan dak dagiti mangkamkamot kanya. Sapay, agdaak iti unto ti dalan. Awanan ti sabali along sutak. Nakita dakon, delikado tayo yan. No sa anak ang makalipas. Kanibusan akon. Sino dyan ang palaktog ka dagiti kabusa? Dahil manan. Natayan dagiti mang kamkamat kanyak. Sino nga tatinang tulong kanyak? Adda lalaki ating maray iti saan unay nga tayo. Surutak! Pasensya ka na, Toro. Saan ka natulungan na dago si Dirabi? Awan ti paglugarak amang ilugan kan kay ti motorsiklo. Nagaduda kiti ng kamat kan kaabuyot ni Congressman Marasigan.
Sa nabali Conrad, at lalaki anang tulong kanya, idiyag paggaton tibiyag ko. Ano niya? Awanan ti pagtarayak iti dayda ka nito. Kat iti saan unay nga daya. Adda ng paltog kadag iti kabusor. Natayda amin. Asino din ang tulong ka, Turo? Diyak mo. Idi nakitak di lalaki at maray. Sinurot ko. Ngam kalaat-latan ang nagpukaw. Nagpartak titig-tignay na. Ano niya? No asino man dayjay. Utang ko tibiyag ko kan kwa na. Natayak kumaitan. Nawanday di anang tulong kanya. Ito tinatay, kadagiti kakadwa tayo, iti rabi. Dagiti tanlo, napasag da iti mismo asango ti pasdek asimreka. Dagiti ba't daduma, napapatay da iti aglawlaw ti skinita. Congressman, nyaro ti rami din eh. Patayin nyo mat, jay ganman, nuasino man day jay. Sharpshooter, ti awanan bahin. Pasig nga iti ulo tinapuntaan. Dito, Congressman. Aguray ka. Gano'n. Sana mabalin na ito, hoy. May salaeng ti makarami di tigas jay. Ubing. Sino ko mga Congressman? Nilaeng Miguel. Congressman! Nabayagan na natin ni Miguel! Huwag pa iso! Natayin na siya eh! Ngam imposible. Natayin na siya eh! Sigon itinabasak a daily journal dagiti pulis. May papan itinapasamak iti rabi. Dagiti talo a napaltugan iti sango ti pasdek. Multiple gunshot wounds tinasagrap da. Idin to dagiti napapatay iti aglawlaw ti skinita. Pasig nga iti ulo tinapuntaan. Kaya ta sa wenday ta. Saan ngagmay sa tiganman? Nalapit na kasta, Congressman, ang mga nuwaduda! Huwag nga pa ito! Punyeta! Mga nuwaduda! Asino dagijay a killer? Toro, nadadaal ti kotse. Adak ita dito igit ti kalsada. Juan. Adak ka ti amamom a mekaniko? Tapa umayam dito eh? Sige. Nasayaat nga rin no kasta. Kadwa ang laangan ti mekaniko nga umay dito'y nakadadaulan ti kotse. Bye. Wah. Anya matan. Anya nga tan tinapasamak iti kotse. At talalaki nga ang turong diti ayan ko. Hoy! Kakabakatan nyo! Nabalik dan sa kamot. Yes! Asa tulong ka diti, tulong! Nakadaan sa akin diti kotse ba? Saan? Diyan ka sa pulan ti tulong. Dirag butod! Lalayin kami ang mekaniko! What? Mekaniko iti babae! Sabi si Dennis! Lalayin kami ang mekaniko iti babae! Anya itan ti aramid ka. Kakadwa! Nagtintas ti babae! Bastos! Ano ko? Tinumpanak mo tan! Umaya ka man! Dinamig ka man! Bastos! Kuya na to! Adaywan nyo ti babae. No diyo kayak ti matay. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, diyo liwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.